UShabashid i-bail uyikhise goodbye. Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. So uMr Chauke Shabashid i-bail azange ayithole, ithi zange lihambe the way bebaplane ngakhona. And if you look kahle Tindo utovisisa ukuthi kwangathi umuntu lofuna Shebe aphume iloya yakhe Shebe yena kade ingeni akekho lapho cause even naye the time kukhulunywa ukuthi ibheli akayitholi u-acthe sowufani nje njengomuntu uvele ngathi beka-expect-ile ukuthi akayenzawo. Bashide ukuthi even though amanye ama-claim lakavetwanga lama-victims wakhe ukuthi into lethi isonto soyadena bathathe nabufakazi. Akusho ukuthi uvumelekile ukuthi aphume because uke wabakhona lapha phakathi before wanikwa ama-bail. Wathi after lawo ma-bail waba umuntu lobuyela ngaphandle ayochubeka la agcine khona. So that's why nyalo i-bail bavele bathi cha ngeke aze ayithole. Utobuyela next year ngo-February 18 lapho abantu bese liyaqala khona icala lakhe liyachubeka. So kusho ukuthi konke bekwenzakalile for nyalo sikufaka on hold. If bekabhukhiwe kumele abantu ba-refund-we. Konke nje bekwenzakalile cause Shebe yena bashitshela bathi konke loko likhotho liyakucitha lithi uvele nje wahamba fast njengomuntu ojake kubuyela phakathi. So asathi ukuthi beka-acta strong for makhamera or bekuyini but la muntu bekafuna umuntu aphume ngaphandle bekuloya lakhe lelo kunye akangenelanga. So guys sho ukuthi komele le team beyicula naye ama-colleagues wakhe achubeke ngempilo without yena akhavarishe konke mengabe bekona nguye so that bangathi ulahlekelwa imali eningi. So asithembe ukuthi next year uma ubuyelwa i-court kutokubonakala ukuthi kuchubeka kuyaphi because Shebe if nangabe wanikwa ama-bail angaka before wabuyela futhi phakathi ngalawo macala lacishe afana nalawo, which means akekho ready ukuthi angaba ngaphandle funa athi seshe adithole. Guys, please like, comment and subscribe. Sanibona ku-video elandelayo. Bye.